Post je jedan od 5 stubova islama, zajedno sa objavom pripadnosti veri, takozvanim šehadetom, dnevnim molitvama, dobročinstvom te hodočašćem na hadž u Meku, ako je osoba zdravstveno i finansijski u mogućnosti. Ramazan vernici i vernice doživljavaju kao priliku za pročišćenje od svega lošeg tokom minule godine i približavanje Bogu. Uzvišeni stvoritelj u svojoj plemenitoj knjizi kaže: u mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana koji je putokaz ljudima, jasan dokaz pravoga puta i razlikovanje dobra od zla. Istinu je rekao uzvišeni stvoritelj svih svjetova. Ramazan nama dolazi isto kao što kiša dolazi žednoj zemlji i toliko nam je potreban i kao takvog ga trebamo posmatrati. Božji poslanik alejhi selam nas uči da je svako dobro djelo učinjeno u Ramazanu od 10 do 700 puta vrijednije nego isto to djelo učinjeno mimo ovoga mjeseca. Ramazan je mjesec obaveznog posta za sve punoletne i zdrave muslimane i muslimanke, što je potvrđeno i u Kur'anu. Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, da biste bili bogobojazni. I ako nas neko pita zašto se posti, koja je suština, koja je svrha, uzvišeni stvoritelj nam upravo ovdje daje odgovor. Suština je da budemo bogobojazni, da pojačamo našu bogobojažljivost, našu pobožnost i našu odanost uzvišenom stvoritelju svih svjetova. Za razliku od prošle godine kada su vrata džamija tokom Ramazana bila zatvorena za vernike i vernice, ove godine će biti moguće molitve obavljati u džamijama, ali uz poštovanje svih protivepidemijskih mera. Mešihat Sandžački rijaseta Islamske zajednice Srbije donio je odluku da će se teravija obavljati tako što će se klanjati 8 rekiata umjesto ustaljenih 20 rekiata. Imami i muezini džamija su obavezani da prate održavanje i pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera u džamijama, kao i da vode brigu o čistoći naših džamija. Te i ovim putem pozivam sav vjerni narod na poštovanje tih mjera, ne samo zato što je to neko rekao i zato što se mora. Vjerska je dužnost. Vjerska je dužnost štititi svoje zdravlje i zdravlje drugih ljudi. Efendija Rovčanin je svim muslimanima i muslimankama poželeo srećan početak najsvetijeg mjeseca uz poruku: Ramazan je ljekar naših duša i kao takvoga dočekajmo, kao takvoga provedimo i ispratimo. Pojačajmo ljubav u nama, milosrđe, samilost, pojačajmo našu toleranciju, izrazimo našu brigu o drugima. To je suština Mubarek mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazan će ove godine trajati 30 dana, a završava se Ramazanskim Bajramom, koji će islamski vernici i vernice slaviti 13. maja.